Bjalo ka mehla re le kgopetše sa mafahleng a lena ka ge go letetšwe gore dikolo tša diprofense tša ka gare ga naga di bulwe go sasa gore na ke ditlhohlo dife tšeo le itemogelago tšona ka se sebaka le gona tharollo e ka ba efe godimo ga seo. Nna ditlhono tše ke itemogetšeng tšona ke go bana bao ba ihlokelago sa bona, bana bao ba hlokago uniform le stationary go ka boela dikolong. E be ke no re tharollo e ka ba go bao ba nang le sa bona ba leke go ka ikgokaganya le di-organization tše di lekang go thuša bana ba ba ihlokelago gore le bona ba tle ba kgona go ya sekolong. Online ke yona e diegisang gape le batsadi ba bangwe ga ba kgone go kopela bana ka online. And then matsapa a magolo gape ke gore batsadi le bona ba batlela bana dikgoba tsa sekolo setse go le thari. Nna ena ke leboga le go thabela gore bana ba boela dikolong ke re ba fihle ba theeletše le barutiši ba ba tlhotlheletše gomme le rena batswadi re šomišane le dikolo mmušo wa be tšeo di swanetšego go betla bokamoso jwa bana. Good.